Hello bayap song han hai lam sogun norok no ani YouTube channel lo bayap song tini hinke angtai khoroksa borok ni lifestyle eba biography video no tubui phaika hinke bayap song angkha khlaio norok video ni thumbnail tai title no nuguno sawi man khana hinoi haipano sawi ruano bayap song tini ni lifestyle eba biography video ongkha tirprasa film YouTube channel lo samong khlainai pamtui ni kha khlaio norok jotono bono sini baina hinoi belaikeno acting korongtai bini short film dongbo belaikeno naithogo hinke di bayap song bini real name tamo bini date over busuk bini kami boro bini boyfriend tora tong kada kerei bokla so pori tong aborok no clearly sawi malayano bayap song tai bayap song video sengnani sekang norong thani kaise request no jodi so ani channel lo katal hinke channel lo kisa subscribe khlai di tai agini simino khlaijak hinke no pai phlaya hambai maya paro hinke di bayap song puilano sai malayano bini real name hingkai pantui jomatia tai bini nickname eba bini mom dad chong bono ring mani bumung hingkai apo hinoi ringjago hinke phaidi bayap song tabuk hinke nalene bini date over eba asaimani sal rok busuk abo hinkai 17 tarik January 1998 bo asayo hinke bini tabuk present as ngui tongo 23 plus hinke bini birth of place eba asaimani jaga hinkai Udaipur bo asayo hinke phaidi bayap song tabuk hinke nalene bini qualification rok busuk bini qualification hinke bo BA complete khlaiye tabuk aviation hospitality management wo training khlai tongo hnoi sawo hinke phaidi bayap song tabuk saimalena bo agio college tongpru porima college ni bumung tamo tai school life bo tongpru porima school ni bumung tamo hinke bo college pori thangma college ni bumung hingkai ST Dominic College Shillong tai bo student life bo tongpru porima school ni bumung hingkai ST Pearl School bo poriwo hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalena bini height tai weight dok busuk bini height eba logmani hingkai 5 feet 2 inch tai bini weight eba hiling mani hingkai 46 kg hinke bini hobbies eba musungma samung rok hingkai bosawo dancing acting and visiting new place nei bosawo hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalena bini village eba kami rok bo jagao hinke bini kami hingkai Udaipur tai bini district hingkai Gumoti kalayo hinke phaidi bayap song tabuk hinke saimalena bini family member koijon tai sabo hinke bini family member total 3 jona tongo sabo hingkai bini ma bini baba tai bo hinke bini religion eba dormo hinkai Christian tai phaidi bayap song tabuk hinke saimalena bini favorite manirok tamo hinke poilano saimalena bini favorite food hinkai chicken mosdeng tai muya godok rok no bo belekino thokjago hinke bini favorite color eba naithokjak mani color rok hinkai blue yellow black pink aborok no bo belekino naithokjago tai bini favorite dress hinkai bosawo ani kuno favorite dress hini krei ang jotono no sajago jotono no try khlaio hinoi sawo hinke bini favorite actor hinkai Ranbir Singh tai bini favorite actress hinkai Kriti Sanon no bo belekino sajago hinke phaidi bayap song paithago saimalayana bini boyfriend tora tong kada krei hinke bayap song aboni answer hinkai bini boyfriend tongo tai bayap song paithago bini kok kesar mung tamo naidi jotono kaham krengkhe tongbai di walai suglai rok tang di mili laiei tong di asungno kok hambai hini sawo belekino nangmani kok sawo hinke bayap song angkha khlaio norok pantui jomatiani lifestyle video no clearly sawi mankhana hinoi tai jodiso norok video ni phataro kuno kok sungnani mujung ka hangkai sungui mano hinke bayap song tini ni bagai asungno video no sajak ka hangkai like khlai di tai saboni lifestyle video nang norok comment khlai sadi hambai norok no belekino